apandiambiro kuba serious iwe ngaulisha ati ndi mpongosho bomwana wandi ufirode mchitakea ukwangala wachira musana twakula ino mpindi kuchinje fintu kuchinja na Bible ilalabirati pilibukeni change Longwani ndifo uchinje you be a good man ulisha ati mlandu wako kufumia mchirindi uli ndonsele mchirindi ndiponene nshali ifini nali wako chechi tefe nali ifi nofu ndekwe nga Longwani opuna ambiri okulonderera konsoku upunda chitamumfu ilofondera bila tata mulenda nani kanshi pati uli faika deliverance ile faika mapepo sana ndikere na webo wana wanderondoro na taule umfa sa mfyo ero fienkefu mwache ndekweba na pati hivi bakabona tuwa Mungu sana ni wewe wana Zulu na msungere 500 nampelea for president poi mepelele sungeni na chai chef na fefeso kukumuna nkano kundia mbona bali mendo kubali makuma wapi kubali mendo namona umuntu naomba kuchinja mfale mpara mina kubangirire finki banongo ni tamwe mkujoina abakulimo ku nga na tamwe mkujoina abakulimo ku afano ku komokulia batatapene fe bafuma mkundia batitwara first week iyo nachire rabira pa kuyaini imwana yaini batingana fuko dana napita kulibana mabarumba maniko kani mwaminta na share na mumpelele so that ichisunge shonse nga tapali wafe wali nipekani mkati okay nice mwende buinai okay baby iwe ulishi ndafwa yanakubika mapepo uyu Mungu rupanga nderondorera taule umfapo awe ine shaikalefu na wanda taumfira po mwana wandi ule mte double cross kushu mfoko fiakine taumfapo na suminai ero no Mungu labika moyo ine batata Mungu mwaumfa but fila fimbita mule umfapo bona leka nkwebe umwana wandule mtu batata mule puncha na imwe efe ufuaika na kule pundisha pako batu ule umfiki so inefo ndekweba nifi wanopanganda uchinji na nebo nde chinji niwe youth chairperson nebo nineo dakucheji tufule tuwa chinji odi wabobu munifia bwino isenu mwikala pa iwe ima pa bekala bakulu ikanenya ya mwenda fia bwino nenda sababu isini ngalisa nongalisa niliko na TV nke ya kutamba so hapa nigulisa TV nikulu 50 inches so nikulu TV mnashita shinga nigulisa nigulisa chape kaili ninze nabana igulu so hapa manji naona nina yabili so nifuno nigulise po imozi so manji nke yo mnashita shinga awe ni Philippine chape kaili ndimwe kaili kwati ni ngombe tureshtai at Philippine kwati ni ngombe tureshtai batata na imwe weshe niko na mwebo imuna road shed ni mubike po ne kulunda kwati limbitwa bantu chakule ikala feride ko munganda chakule ikala feride bashike kumbi nani shashite ko okay mungani pase zingati niwe sitakupera feno kupera matiko za maraiti yale yako kani uli kwete abiri wabona ata banobeta bakwete pokuba pera ko fe maraiti yale yako tapari po okay twakule tamba mawazi yanga 1 minute ya isayaya okay nipase nche nango tupi achiri alero ndai tupi kwati ni proti iuna TV fair TV ili shinanshi kwati ni yewo jina ngo ai sense nango shani original chape TV na imwe okay ni plasma ni ile ya chimutu not ya chimutu plasma just ngani plasma ili pepo ikene kupepuka tetu zari fetu ngaba tuzari ule ngonja iwe imenda tulefati ule tari kapali tuzari na tumewa tumipera ibatata banda tuzari nena mfira ko 500 5 zari imenda ni share last year nke 5 imbwa awe ya protection uyunga kumubikira po chiri saka cha mango not funika cash ndram okay
Ture kupera 5. Yamene yuna ngu 5. Nipase tende tikatenge no tenga pamene apa manje. Nishi mupere nangu yenke ya chaba. Ndempera tien tuibone TV. Babu mpase. Ndempere mpia. Ndama kai. Konke batata. Nkupere lelimu. Tien tuibone. Tien Mintene kuminti. Tikatenge. Kupina fika. Eke ni sunde kone kusunda hapa. Iwe. Ube na nkweta ichui. Kamwenda kopa nini? Bana nkweta iti. Ndemi konkeli fano. Ni kama nati. Kaidi. Banyumba ni hapo kaza. Banyumba ni hapo. Okay, so ine first kaidi kuli bamada. Baona. So nifuna chati nitenge ninyamule and then nilete pa. Hai. Kwa nati banyumba baza. Ndiye banyumba. So kondo hapa. Nitenge and then nilete pa. Ni mawani kaidi. So nitenge and then nilete. Hai. Okay. Nibwera. Sa? Nabwera, awe imirira iwa pa nipona nitenge kuti. Hai. Yolongo. Kongo. Amie bashani. Aranda chi panganda nyapa swari tina madam gotafika bengi swari fighting asendero adi atule pa. Pari kushiche chintu icha panganda kwa chichakwiba. Ture atufike panganda. Bekenturire ko pa. Yo turire ndio na wewe kufika panganda. Batata sende kairumba tu. Nga chakwiba bakashi bafwire bayishiba. Efe babika kira bafwire bayishiba bakashi. Sampo ira moni sampo ira nga twashita. Turiya mugushisha pa mutengo so that twate profit. So twara una ulifinto. Ngabakana ba. Twamupera kalenda ramu. Ngabakana ba madam ba kwati tamwasende. Nishimono. Ale tuboshesha dab. Fira tu achirumbura 5 zara fira tupera 600. Matata na mfumu ikadira fe panganda tamwashi wa business. Wewe ture atufike panganda pa. Ture. Sana gira ti. Mwa kare ni mwa. Mkwai mwa tandareni. Kwa? Iyo ndipo shaba. Mwa kara fe wini. Mkwai mulishani. Wino wini. Mshabanti. Mkwai mulishani. Kwa? Mkwai mulishani. Wino. Mwatwendela. Sen mwikare ni. Tature kokora pone kokora. Turine barume benu. Abarume bandine. Abarume bantababa. Abarume benu abayingira mu ngana. Abarume bantu bali kumapota baba. Awe natubwere na bena. Kufuma kuisa. Sa? Kufuma kuisa. Nda nababwela. Wetabale bwela bayire mairo Imwe. kasi babwerere. Tete muntu webefyo ayingira mu nganda yenu mwenkomo. Tababa po bayire mairo na matraki bali ku South Africa. Bayimine mairo limbita bala Africa no kukapa. Bari mebeni taba. Okay mureka rabanga. Okay brother wo. Brother wanti tapaba njikala fye ne kapa no fine mwansanga so. Mayo. Bari mebeni tamoneka ko abafita so na bari na fara ko ne fya buru so. Barume bandine batari bali kasha. Munganda mbyo ntama ko TV nangu ya video nangu ino. Chako atipona TV pano na maraiti tapati. Iyo. Atiko basha. Atibasa basa mbe TV hapa. Atsonta penka pano. Atsonta penka pano. Pano pena hapa so. Imo. Boneni, labide ni fyakini. Pano ni panshira mulabona pano. Ni panshira pano abantu balafita pano ni panshira. Tamwe abo bambya bakashana balepe. Mwaikalani? Mkwai mlishani. Jamanti. Wino mlishani. Wino mwako. Iwe. Achiko batani. Kwa? Iwe. Ture hako. Mama na tilipanshira ka. Nimbi bachira pita fe ba migonga ni. Nipanga ndapa. Na kumushi ba micharu saka kuno kumushi. Mayo. Mbata baba lumendo Ture hako ni kofi. Hey. Ewe ni panshira. Iwe Longwani lande fyakini. Mwaumfwana. Atata tomfana shani mwachiposa point stadium sepada because ini nachi mina sepada. Mambo kunguma mmano mulipange nangu ate. Kwa? Mambo kunguma mmano te.
Atata atuma febonse mumano na myo mashani mumano. Akumashani ne wachifumye ndarama shandi shirya indarama shabaka shibandisha ishanangwa. Isha kusiu ku indarama shirya. Nkani wambo kubomvya mano aya. Turepusana. Fumye ndarama kani mwakana. Atata. Afumye ndarama kani mwakana. Longoni turepusana. Turepusana tawa kante mwepo hiyo. Ubupongo shibulepira penkapo. Mwamvu. Ndiye kunyokola. Nachibabira ati mukonko muntu washara uri minine ndwi uri minine Mwatata mwachara muri sunda mwachara muri sunda nachire sunda nakwe batu konkana nankwe webo wayi makana mwamfana ati mpera ko fe 250 asenda 250 washara ne kuchara tu kani uri pamano Longwani turepasa ndiye kunyokola tu ine musebo tuko tukonke inshiro tatuispo akumakabesha na nebo ngumeka ni ole ripiriramo tata ndemi nyokola ino abatata ture nyokora feka nshimo ture nyokola na nebo bonse na batu ure mpero mchinji ndesendera makaso so Longwani mwambo kushupana na nebo ngwaye mwambo kushupana na nebo leta kasotaka arasinda na tonse batatu duchote tamako so na nebo kumalero nakunyokora ino ure nakunyokora ni papa 500 tenenze 500 wachi wakinindara maikuru yakusikwa bakashibandi baminta